Tubaye ikaze kandi tubifuriza ibihe byiza mwese mukurikirana Asatiya TV ndetse na Rwagakoco Live TV. Uyu mwanya tugiye kubagezaho amakuru arambuye mugiye kugezwaho nanjye Freddy. Muri aka kanya reka tuyahere hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bari kuvuga yuko RDC imirwano hagati ya M23 ndetse na FARDC ikomeje guca ibintu. Imirwano hagati y'umutwe wa M23 n'uruhande rwa leta yakomeje kuwa gatandatu no ku cyumweru ku gice cy'amajyaruguru ya teritwari ya Walikare. Societe civile muri Walikare ivuga ko imirwano yo ku cyumweru muri groupement za Kisimba na Ikobo yatumye rero abantu benshi bahunga berekeza mu mujyi wa Pinga, aho M23 rwose isa naho irimo kwerekeza. Pinga rero n'umujyi wa muri teritwari ya Walikare uri muri kilometero zisaga 150 mu majyaruguru ashyira uburengerazuba uvuye Igoma. Imirwano irimo kuvugwa rero mu gihe rwose muri iki cyumweru inzobere z'impande za DR Congo n'u Rwanda zigizwe ahanini n'abakuriye ubutasi bwa gisirikare biteganyijwe ko zizahura zikiga ku mushinga ibyakorwa rwose uko byabashyira mu bikorwa ingingo ebyiri z'ingenzi zageza ku mahoro ngo arayahaye impande zombi, arizo zo gusenya umutwe wa FDLR. u Rwanda narwo rwose rusabwa guhagarika ibikorwa by'ingabo. Ni mu gihe u Rwanda rero rushinjwa gufasha umutwe wa M23 w'ibyo ruhakana, narwo rushinja igisirikare cya leta gukorana n'umutwe wa FDLR. Mu mirwano rero yabaye ejo ku cyumweru, radio RFI ivuga ko ingabo za leta n'abo mu mutwe wa Wazalendo bateye M23 mu gace kitwa Aminjenje ko muri groupement ya Kisimba abagamije kwisubiza ngo rwose bahambure M23. Ibinyamakuru muri RDC Congo bivuga ko M23 bigenzura uduce twa Walikare turimo Okatobo, Ruora, Mbukuru ndetse na Mukohwa, kandi rwose ko yabigeze mu birometero bisaga 20 uvuye mu mujyi wa Pinga, imwe muri centre z'ingenzi muri Walikare ifite ikibuga cy'indege gito cyo mu bwoko bwa aerodrome. Intambara mu burasirazuba bwa DRC rero yadutse bushya mu mpera y'umwaka wa 2021 yatumye abantu barenga igice cya miliyoni bava mu byabo mu gihe kigera ku mwaka gishize. Rero abasivile batazwi neza umubare barishwe, ubucuruzi n'ubuhahirane hagati y'u Rwanda na DR Congo ubwa arahungabanye ndetse rwose bwa arahagaze uko tubibona. Ngayo nguko rero ngaho ni mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hari Walikare hakomeje rwose kuvugwa intambara ikomeye cyane hagati y'umutwe wa M23 ndetse na FARDC. Reka dukomereze kuri iyi nkuru iri kuvugwa Rusizi, aho imbangukira gutabara yari itwaye umugore utwite yakoze impanuka, ngira ngo murayibona ku ifoto ko yagaramye. Imbangukira gutabara y'ikigo nderabuzima cya Nyabitindo rero mu murenge wa Butare, akarere ka Rusizi, yarenze umuhanda ijyanye umugore utwite inda y'amezi 4 ihita ivamo. Ni impanuka yabaye ahagana saa 8:50 z'igicuku zigishyira rwose ku cyumweru tariki ya 27 Ukwakira 2024, ibera mu mudugudu wa Kabugarama, akagari ka Kingwa rero umurenge wa Gitamba, akarere ka Rusizi. Amakuru avuga ko kandi muri iyo modoka yari irimo n'umurwaza ufite uruhinja rw'amezi 8, umuganga na shoferi. Umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Nyabitindo rero nitegeka